Ka election commission kalapan benamen ta kesngi ya ka election hapo soyong konstituensi. Kesngi ban tep vote kalong ha kashpeu tarik benai besan senyam ar pulai. Pat kesngi ban new vote pat kadai ha katlai tarik benai besan senyam ar pulai. Ki kertong ki ban yele napo soyong konstituensi ki don henriungut. Kita naka UDP, Kongres, NPP, HSPDP, TMC, bat ke BJP. Ka parti NPP, BJP, HSPDP, UDP kidon hakaliang sencar, bat ke Kongres, bat ke TMC kidon hakaliang persya. Kandidat sepang kertong jong ka soyong konstituensi. Ba samlin malnyang udai MLA bat MDC barim jong ka soyong konstituensi. Bala job ya ki election MLA House nem arjakat pra naka parti HSPDP. Bar ulang way na ki menteri sarkar hapo ka jinggalam suku Konrad ki sangma. Henry Shwa ke election arpulai ba samlin ula ino ikaseng HSPDP. Bar ulapan kre banyak kun ya ki election arpulai naka parti NPP. Ba samlin unya kun persya hagan ni kenti ya ki sangur ki kertong jongka soyong konstituensi. Uba Osborne Karjana udai kertong uba lapan kre banyak kun napo soyong konstituensi naka parti Kongres. Uba Karjana udai observerim jong kajela balapan kre banyak aireng hakan ni ke election arpulai naka parti jong keseng Kongres. Ka UDP kan penyekun da uba sencar lang taba. Hadin ka jingklat kandid jong uba HDR lapan senge ya ki election hapo soyong konstituensi. Henry mentaga sengi ka election commission kalapan benaban penlong ya ki election hapo soyong konstituensi. Kasengi mentep vote kalong hagas peu tarik benai besan. Kasengi ban new vote par kade katlai tarik benai besan senem arpulai. Usamlasan dondoran tetiang udai sawai par kurtong balapan kre penyekun ya ki election hapo soyong konstituensi. Naka parti HSPDP. Ba Sandondor udai Presiden Yudin jongka HSPDP. Ni usamla ulapan kre banyak kun ke election napo soyong konstituensi percaya ki veipat ki kertong jongka soyong konstituensi. Sawai par kurtong uta uba Stoding Star taba palapan kre banyak kun ke election naka parti TMC napo soyong konstituensi. Ka sengsang partai BJP kala sei dau samla Serap Eric Karbuki menyekun napo soyong konstituensi naka parti BJP. Kumanju kreu ka BJP kala penyekun baro reportli ki konstituensi bat ka jobat tang artli ki konstituensi hagani ka election baladat. Ka election commission kalapan banaya ka tarik haka speu tarik ban cabut pat ka syong pat haki pai pa jong ka soyong konstituensi yano ki ibit pan pa cha assembly na preng kini ki hinreungot ki kertong jong ka soyong.